For na ye di odo e Max TV so na akoyi pa mo amufre ye nyina cross Ghana thank you e da mo se pa se de bia mo fidie ni da Max TV de bia me ka se mo nhwa wo ho ankora hu e ba be de sa na ya sorry so mo hwenti e na mo Max TV number 1 Ghana nyina e na Max Morning Show so my number 1 ye da masipi na mo amofre mo busebusa questions bebre e bi nso so kire wadwene na Ricky Asante atenase. Hello daddy, how are you? I'm good. It's great to have you here in the studios at last. I tell you. And so let's throw the questions straight at you. Right. Can we show love every day? Is it possible? Highly possible, Ricky. Good morning to our viewers and listeners all over Ghana, right, and the world. Although the Sanda, ebi anipa suntina ama odo ayese a train home a relax kakra ba odo nsa ye. What's it nipa sunti? Nipa sunti. Ya na ama odo na da. Ada ayese wada bi kakra bi ba no onsa. Ba obehia heat kakra. Obehia nipa sunu ankasa no de adjust na ama odo no aba. Nipa su be na ya na ema odo no etumi dasa. Well, onsa nipa de omo ahodo bebre. Obi o hono ma de bia no person no kwa enya na time obi nso hono ma onia nkofo bebre na nani age obi nso hono ma aye eho ne ho enti no se bia obi a o person no kwa onya na time oye na ade awari obi a opedom bebre aya wa be hu se oni akro opedom no onya edom an nani age but the pedom no they be person no kwa make character traits. So right. That we're talking about maybe a phlegmatic and a sanguine. Exactly. So you can have that example or a male and a choleric. Yeah. Otias here. Enti mumi emi say mambo mu na maware no. Sentias e ba na me hu say o mere pe edom. Na mo say mi kun pedoma. Se edom na bema mani agya me nya doma me yenyim se nye bone kwan so na mu ye just se na nya me bo me nye mfom so me nya se bia me pese mi nkum nya na se me kire me ho de bi na me pedom bebre me yiri e wo santi ase ne ma me eno no enti ase no hu hia pa na nia on pedom no so hu se me yiri ni hu edom na so so nani agya hu se nia ma me yiri ani gye no nya fe na me betwi nani ayo na bo no nyame na bo no hu na so ne betena enti wuntimi nsesa de nyame abo on the metron enti se nyame abo no ati access me yiri say not me kun say not enti ase be fia enema odo no enti se initial on tiasia and I started cancer se mu se ukunu pedoma enwi nso pedoma opeso ye bibi bone. Sometimes no go hu say bia me kunu pedoma na me pedoma that means so ko ye bibi bone open nam for sem open pie a e wo kwan a bia ne be kasa ono ano pie obehwe ne hu ye mo ama ene wo ma right benye say bia okohia oba foforo na okohia bema foforo eno no enda nche na oti ase so meri obi a onu kwa hye ba bi ope o kana sem kra boko onye dede wan wi so kasa wo phones na ne voice of my yo so ne be ma bi na kasa sanotie enti na say odo no ebesi pini etumi dia man hu de bia ye hiantiase a deeper understanding of our fundamental traits. Exactly. There was ye hu kwa sana ya ware ye hu ansana ya ware ye say wo hia no si nyame na dina mame there be una ko Bible say he who finds just say he who finds one kata the Lord gives or say dio hu wa hwehwa wo hu onya yire no onya de pa ti unu akohwehwe enye nyame na dia be mo say why no there be he who finds a wife finds a wife. Finding is your own thing. It's your own thing. O say nia obehu no nia obenya wo yire no right enti unu wakohu wa de enye nyame na dia brel enti wo hu wa de na so wo tobo na hwehwe abode na wakohwehwe se obe ware no wo tinase so wo tinase a enije wo hode bia entiase o joy unto kan se odo entiase odo bi na bo no im odo entiase odo ya botere okay enti odo nya chinye wow say joy ni kunu joy kunu say joy say no me njinindi adan na onjinindi
Ebi anabi a waye bibia ma mehunu a. No, ni pa no so to me ba me ba ne se bia wafom. An se bia mu ware ye no okofa wachi uchi no. Wa patch wa se me nya biom. But it will take some time for that trust to build back. The be dey na enko se dey bia me suspecting. Okay, I don't know say why am from so na wa patch or me nya biom. Enti wo a why am from so na say hu say trust and so there enche na breaki. Enti why am from so na actual na wa patch or no biom. It's a say oye wa adwen say o be ye nyoma be masa gidie na hedai asan babio na wo dwuma di pa o no wo dwuma di nda fom o na apɛ na akɔyɛ from so no enti why from so na asemato no say o hwɛ kwan a obɛfa so a obɛyɛ ama o yira na wokunu no wasan agi wa debut enye gidi sometimes no most often than not na ya na ye nyoma to say your military camp ade en so tobo na hyehyɛ na etumi ebuild no na open no opese oni akro no adechin ya forgive you na ekoso enti sa let's dwell on there a little because cases bi aba manima me kuna famachi aya me ya ade na aya me ya wapa macho mati ase but opese ye no ma ye back to senia etie no me so me to me nkwa o se me mfancha de me se me dia che no eno so kura akoye another case in the house let's look at this case. Yes, sa case here wo be ma na ofo oba na chi no on se oba be do a na che oba to ne bo no do so a odi ni nyina ama o enti wo ye bi ba ko na se sa odo no emuti a wa ha adwen endi se upa film so person tina mudia na se ohun se wo adwuma kese ye en men dan dwen se awobeda ama ade ache no na ekọ bibia be yes ne ete da bi ode be chew che de okasa ode achew agidi so ode achew na mu ayesa wodi dadoa bo edua ho utimi de hama ni yi dadoa ni fidua no ba tokro ne ye den ene eda ho ukase ube silia o the sawdust ebe fele but then the difference is there into dua na sun sawdust oti asoma mechanics esun dua na sun sawdust joy enti why yes I tia no na so hu se wo adwuma kese ye pa wo phone crash na odi sie na bie moto ma no usika semso no nima bie moto ma ese se wa wo hwe nyoma edi ntotie ba montem na sa nyoma na wa wo ye den ubibi mu che na no ono edum na waji wodi na ubehu ba me ma ne nye se wa pa cho so odi ache onti na de chin ye na no opese there be ade entisa ade ba kwan ya na ema aware so ye yi wodo e kire ye hwani se okunu nu wo yire enya empemu nkita ho meaning se science a kire se sabi be ma no ho no so na dwene nko e na sabi ne be ma nso so ne be ma ne so adwene nko enti sabi a one ne yire akon be ma ne so I'm sorry and those things that's what oba ne se me nya ready if you say I'm still feeling that see you odo akire ye ho a sa wo se wo do me sa wo se wo di ache me a and ade na wo ma me kwan na ye nya empemu odo ni biom unse nipa bia ne nisu obi wo ho a ene o kase majema obetimi ama ho kwan sanguine what asema wajema bobi wo ho no ma wajemu enso the level of sensitivity no it take time melancholic it is all tobo mano before I obey allow say you know it might not be that night also pork up and tama kasachiro ho eyen tobo ase who say me say dot here enti ade we am dey enne kra no me pa minya wo be ma na eso hu eni so onim sa me re obi a otimi ja asem nimba oye boko a eni on so hwe hu ye no wan ta anye mfomso because um so ye mfomso ba ko chance ana wajemu onye mfomso ono oba no sa na nyame bo no o kasa ni suban nya apese nyame suban ye o de me chere sa na nyame bo no ena de enne na obeti ase ama ono so sa nya na me bo no nkofo bi o ha na mo beku brutal ade san ya o do na to no so sana nyame bo no enti ya na ebi money I like how you began to sustain love every day we need to understand
understand. Exactly. Now, obi oti wonya ntiasie say oyiri de woni ne ko a obeja mu sisi a. Does that mean you should take advantage of it? Not at all. Because unso obi o ha unso o we de obeja mu sisi a to wo de ma me nye kra ni de me pa na chewa. But at a point, yeah, impanisi kwase aniti a. Na agragu. Nipa na odi chewa one day na ni beti nipa odi oyade a no agem no so na so hu se eda a obeka se da bi no asamato. On the oto ne bu ansa na odi chewa to ne bu ansa na wa ma ho kwa no ono no jema wa clear film. But there otimi jemu ma so sa that day na no man dwin say o ye okay o ye jimi for there be etumre bi na oje so trap nchani a oje edu samre na se tra na o ye hwia enye ye ahomanati enti no my take advantage of each other udobia take advantage of the person. Wow. Ebusan for any Ricky Asante ye din koma fa kwan ya ye be fa so a ye di ebe yi odo e di a kire ye ho ya kasa bebre udi uti to ne so na oye waduane ni those things, but we wanted to go a little deeper than that. Emre ni na nni aboa also traffic mu nto wa medru ntem enso obe samba nkomo e wosi edi o hyase o sese odo no ye betumi ye odo a kire ye ho daada e ho hia se wosi enyanti ase ma ye ho enyanti ase ma ye nipa ye ni woni suban ankasa we dey say no tie so ye say no nkire se wo ye boni bi anase bibi ye free nti ase na ye bai se ye de boni e che ye ho na o ka se obi a odi boni che we a odi che no wanhwe ye na nsuo tapo cheni a ono nso de asem aba e na obi nso wo ho a wa ye se co-pot no atonebu ansa na wadwo na odwo na so the chair wa hwe ne wan san ko e bi ko se nipa na esa na relationship no as a hwe from na sorry sir yemra biom woni e frɛ ye no utumu say Ghana for a romantic pa and when it comes to brena so let's talk about small romantic normal bi a ye betumi aye amade bi aye yi odo apart from say ye ne ye ho kasa and service and all of that brena so waka kaka obi ho fifia no pakọ adwuma or expect say on a partner en kasa obanyu mrepo pesa obe da bi o fifie make my crowd me come do ye odo medu o ye da nyame ase se bibi aboko e kakra o ye okay anope obi so ho we ya so tata me it's was unyanti ase Mr. Ricky has to come back. We need to enter this because assembly our kind also kwadwuma mu a unfi udofo a wo be fia na be you got it. This one has to come back because we wanted to delve deeper into how to harness that beautiful thing called love and practice it each day in our life. He said it's possible to show each other love. He's coming back Thursday, God willing, or probably next week, Monday. We're in a month of love. Thank you for staying with us.